Perezida Donald Trump yatumiye Perezida Paul Kagame na Perezida wa Congo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu nama izabera i Washington. Perezida Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yandikiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Antoine Tshilombo Tshisekedi abatumira mu nama izabahuriza Washington DC. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yemeje ko ayo mabaruwa yoherejwe abakuru b'ibihugu bombi nyuma yo gushyirwaho umukono ku masezerano y'amahoro mu cyumweru gishize. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Bright News, Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko Perezida Kagame na Tshisekedi bategerejwe mu nama izibanda ku ngamba zo kurushaho guteza imbere amahoro n'umutekano ndetse n'iterambere ry'ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Yagize ati yego Perezida Trump yandikiye amabaruwa Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi wa Congo abatumira mu ngoro ya White House. Itariki ntabwo iremezwa ariko duteganya ko iyi nama izabahuza bazashyiraho umukono ku nyandiko zunganira amasezerano twamaze gushyiraho umukono. Kuwa 27 Kamena 2025 nibwo Minisitiri Nduhungirehe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Congo Kinshasa Therese Kayikwamba Wagner bashyize umukono ku masezerano y'amahoro y'amateka yatumye u Rwanda rusabira Perezida Trump igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Minisitiri Jean Patrick Nduhungirehe avuga ko guhura kw'aba bakuru b'ibihugu byombi i Washington bagasinya ku nyandiko zunganira aya masezerano ari indi ntambwe iganisha ku mahoro n'umutekano birambye no kugaragaza ukwiyemeza kwa Perezida Donald Trump mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Ati mu by'ukuri tuzareba ko itariki y'iyo nama izemezwa mu minsi iri imbere ariko turayitegereje n'amatsiko menshi. Perezida Kagame yiteguye kuyitabira. Ayo masezerano yashyizweho umukono kuwa gatanu tariki ya 27 Kamena yashimangiye intambwe ikomeye ibihugu byombi bikomeje gutera biganisha ku guharanira amahoro arambye mu karere. Nyuma y'igihe kinini mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo harangwa intambara z'urudaca zishingiye ku ivanguramoko no guhungabanya umutekano, u Rwanda na Congo Kinshasa biyemeje gutangira urugendo rwo guhagarika intambara hashingiwe ku kuri no kugarura amahoro arambye mu karere. Impuguke mu bya politiki zemeza ko uburambe bw'aya masezerano no kuyashyira mu bikorwa bizashyira ku bushake bwa guverinoma bwo gukora amavugurura ahamye mu rwego rw'imiyoborere. Komeza ubane natwe, turabakunda. Ndi Adalberto Pa Atravi. Ciao ciao.